Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak dimanapun berada, kita akan belajar Iqra kelima halaman 5. Ada Mbak Suci di Singapura. Silakan Mbak Suci. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Amin. A-nya ditekan. Amina. Amin. Gitu maksudnya kalau dihentikan amin. Kalau dibaca apa adanya gitu ya. Amina. Amin. Amin. Kemudian Nasta'inu. nasta'inu. Muhtadina. Muhtadin. Kan Iqra 5. Nggak Oh dibaca. iya. Lupa. Muhtadina. Nasta'in. Muhtadin. Iya. Nasta'in. Nasta'in. Muhtadin. Muhtadin. Ainal yakin. Ainal yakin. Waturi sinin. Waturi sinin. Atasin Pak. Oke. Kamu tinggal lepasnya aja, udah pinter kok. Ya, nah ini. Ya Yak Pak. ribun. Yakzibun. Yakzibun. Mustahzi'un. Mustahzi'un. Muqridun. Kan orang Nusa Tenggara bukan orang Jawa. Masa huruf matinya ke K? Jangan mu'. Muqridun. Mu'ridun, mu'ridun, mu'ridun. Kemudian Muslihun. muslihun. Fil uqad. Fil uqad. Ida hasad. Ida hasad. Atasin Pak. Oke. Nih, fi tadlil ya. Fi tadlil. Fi tadlil. Ashabil fil. Sod. Ashabil fil. Ashabil fil. Kemudian Yakhtalifun. jangan yahe. Telefon. Yakhtalifun. Telefon. Kemudian Minal mumtarin. minal mumtarin. Kemudian bagus. Halaman 6 silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa qumuhu Lin. Huruf lin. Wa qaumuhu wa qaumuhu ma lana abidun. Wa qaumuhum lana abidun. Madnya ingat. Ya. Wa qaumuhu ma lana abidun. Kemudian Wa ma bainahuma la'ibin. wa ma
وما بينهما لاعبين. Kemudian Zalikal fawzul azim. Dzalikal fawzul azim. Kadzalika najzil azim. Salah. Ayo. Kadzalika najzil muhsinin. Kadzalika najzil muhsinin. Kemudian Wahum la yash'urun. lanya panjang. Lahum Wahum wahum la yash'urun. wahum la yash'urun. Hum fiha khalidun. Hum fiha khalidun. Kemudian Fil azabi mushtarikun. Ayo. Fil azabi mushtarikun. Fil adabi mushtarikun. Kemudian Malakum la tanashura. Sarun tanah sor. Lu ingat suaminya nih kayaknya nih. Ampun. Soalnya Ya. lagi nggak fit ini Pak. Soalnya baru pulang vaksin. Umroh. Hah? Nah, Pulang vaksin. Ya. Iya. Baru pertama. Gimana, panas dingin nggak? Baru mulai nih reaksi obatnya, baru nih mau demam. Saya juga belum, saya juga pengen nanti insya Allah divaksin. Ini saya baru tadi. Baru tadi ya. Apa? Vaksin apa? Vaksin ini di lengan. Ya, namanya apa Baru vaksinnya? pertama. Banyak nama ya. Yang tadi nggak lihat lagi sih, itu ada di resep, nanti saya lihat. Iya, mudah-mudahan lancar ya. Ayo terus. Iya. Malakum la tanasurun. Malakum la tanasarun. Kemudian Wa aktsaruhum fasikun. wa humulnya dibawa. Oh iya. Wa aktsaruhumul fasiqun. Ayo. Wa aktsaruhumul fasikun. Kayak kedinginan ya. Nenek datang. Jangan kedinginan. Wa aktsaruhumul fasikun. Wa aktsaruhumul fasikun. Kemudian Fama alahum la apa? yu'minun. Fama lahum la yu'minun. Fahum la yu'minun. Kemudian A'lamu ma la ta'lamun. a'lamu ma la ta'lamun. Kemudian Min haitsa la min haitsu min haitsu min haitsu la yas'urun. min haitsu la
yash'urun. Kemudian Zu Zul jalali wal ikram. Dzul jalali wal ikram. Kemudian Watawassau watawasau bil bil marhamah. watawasau bil marhamah. Kemudian Irama dzatil imad. Iramadzatil imad. Kemudian Wa fir'auna dzil autad. wa fir'auna dzil autad. Bagus. Udah lumayan sekarang. Nggak keringetan ya sekarang Maya? Nggak takut ya? Mending. Alhamdulillah, selesai sholat Alhamdulillah. berdoa dulu Pak. Oh pantas. Gitu dong. Jadi kalau kamu bacanya grogi, ngeblank gitu. Iya Nggak Pak, bisa saya tuh suka ini. ngeblank gitu kalau grogi. Dia berdoa Udah dulu. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu kan doanya Nabi Sulaiman juga ya. Doanya itu kan Nabi Musa kalau itu menghadapi Firaun. Itu ya. Yuk. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Fil fulkil mashhun. fil fulkil mas fil fulkil mashhun. Fil fulkil mashhun. Kemudian Wa nahnu lahu muslimun. muslimun bukan muslimun, ulang lagi. Wa nahna lazim. Wa Wanahnu nahnu lahu muslimun. wa nahnu lahu wa nahnu lahu muslimun. Kemudian Fama lakum kaifa tahkumun. fama lakum kaifa tahkumun. Kemudian Wa ma kanu muhtadin. wa ma kanu muhtadin. La yuflihul kafirun. La yuflihul kafirun. Kemudian Huwal khusranul Astagfirullah. Huwal khusranul mubin. huwal khusranul mubin. Kemudian Bil akhirati hum yauqinun. jangan yuk. Oh, astaga, yuqinun. Bil akhirati hum yuqinun. Bil akhirati hum yuqinun. Kemudian Wahum la yash'urun. wahum la yash'urun. Atasin dikit Pak. Oke. Bal ajibta. Bal azibta wa yaskhurun. Taknya pendek. Bal ajibta wa Bal azibta wa yaskhurun. kharun. Kharun.
بل عجبت ويسخرون بل عجبت ويسخرون كذلك نفعل بالمجرمين كذلك نفعل بالمجرمين سنسمه على الخرطوم سنسمه على الخرطوم وهذا البلد الأمين وهذا البلد الأمين ما كانوا به يستهزئون ما كانوا bukan kana ya ما كانوا به يستهزئون coba ulang lagi ما كانوا به يستهزئون kemudian وما كان من المشركين وما كان من المشركين هم اليوم مستسلمون هم اليوم مستسلمون صراطك mana itu المستقيم ini memang salah nulisnya ya penulisannya yang salah ini bukan punya alif punya to ya memang salah jadi yang baru belajar bingung kalau kita kan sudah terbiasa Siroto gitu ya. iya ini bukan di sini tapi harusnya di sini nih ini salah memang tuh ya jadi kamu siroa betul nggak salah tapi ini bukan di sini gitu. Berarti rohnya panjang Pak ya. Persis itu matobi iya Ya. Soalnya ada alif berdiri. betul ada alif berdiri iya kalau alif memang berdiri ya kalau yang bukan berdiri bukan alif ini kan ada alif berdiri juga nih ini alif berdiri juga tuh kan panjang tuh ada alif ya tuh ada alif tuh. Kalau bilang bukan alif berdiri patah berdiri ini patah berdiri ya. tuh kasro Kurang berdiri tepat kurang tepat kalau Pak alif memang sudah berdiri tambah berdiri ya sudah berdiri gitu ya Patah berdiri. yuk bagus Siratal mustaqim. siratakal mustaqim kemudian tar nih kecilin dulu baru bisa pindah lumayan nih hari ini tenang ya Iya Pak. gitu kalau baca ya kalau tadi kan amina dihentikan jadi amin ini abadan kalau dihentikan jadi abada namanya mad iwad ya jadi panjang mad iwad dua patah dibaca satu jika dihentikan mad iwad yuk silakan Bismillahirrahmanirrahim. Abadan dihentikan jadi abad. kan tadi saya bilang dua patah dibaca satu nggak nyambung ya dua patah dibacanya satu jika dihentikan dan jadi panjang namanya mad iwad udah tahu Abadan. Dua patah dibaca satu jika dihentikan dan ada panjangnya ada madnya di sini abada itu namanya mad iwad dua patah dua jadi satu gitu loh asalnya dua patah jadi satu patah gitu abadan
dihentikan jadi abada. Kemudian. Saya ulang Pak ya. Iya boleh. Abadan. Abadan, abadan, Abada. abada. Yaumal qiyamati wazatna. Wajna Wazan. yaumal qiyamati wazna. Kemudian. Yaumal qiyamati wazna. Yaumal qiyamati wazna. Kemudian. Wal adiyati dubha. Wal adiyati dhabha. Kemudian. Atasin Pak. Oke. Tar. Yuk, fal muriyat. Fal muriyati qadha. Neneknya datang lagi tuh, dinginan. Kedinginan. Fal muriyati qadha. Iya, kemudian. Fal mugirati subha. Fal mughirati subha. Kemudian. Fa atharna bihi taq'a. Titiknya satu. Bukan tak. Naq'a. Ayo. Fa'atharna bihi naq'a. Fasarna bihi naq'a. Kemudian. Fawasatna bihi jam'a. Fawasatna bihi jam'a. Kemudian. Atasin Pak. Oke. Nih, ya. Wa khalaqnakum. Wa khalaqnakum azwaja. Wa khalaqnakum azwaja. Wa ja'alna naumakum subata. Wa ja'alna naumakum subata. Kemudian. Bil Bil akhsarin, bukan akhirat. bil aksarina amala. A'mala. Bil aksarina amala. Bil akhsarin. Bil akhsarina a'mala. Kemudian. Yuhsinuna sun'a. Yuhsinun. Yuhsinuna sun'a. Kanu min ayatina ajaba. Kanu min ayatina ajaba. Kemudian. Wazidnahum huda. Wazidnahum huda. Kemudian. Fasaufa Fanya yad'u. pendek. Fasaufa yad'u subur. Fasaufa yad'u subura. Fasaufa yad'u subura. Kemudian. Wa yasla sa'ira.
Wa yasla sa'ira. Kemudian. Pindah, Pak. Oh, pindah ya. Atasnya. Atasnya Pak pindah. Oke. Nih, aniatin dia dihentikan aniyah. Silahkan. Aniatin dihentikan jadi aniyah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aniyatin. Aniyatin. Aniyah. Aniyah. Tasla narun hamiyah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min aini aniyah. Ainin ada tanwin. Tusqa min ainin. Tusqa min ainin aniyah. Tusqa min ainin aniyah. Lisa'at. Ya itu Pak ya. Ya, Atasnya dikit. lisaiha. Ayo. Lisa'yiha radiyah. Lisaiha radiyah. Kemudian. La tasma'u fiha. La tasma'u fiha lagiyah. La tasma'u fiha lagiyah. La tasma'u fiha lagiyah. Malam tuhita bihi khubra. Malam tuhita bihi khubra. Bihadzal hadithi asqa. Asafa saqo salah. Asafa. Bihadal hadisi asafa. Bihadzal hadithi asafa. Sinya pendek. Bihadzal hadithi asafa. Bihadal hadisi asafa. Kemudian. Ma nahnu bimustaqim. Thailand, Taiwan, Taipei, Tai. Tapi jangan Tai bahasa Indonesia ya, Thailand. Bimus taikinin. Ma nahnu bimustaqinin. Ma nahnu bimustaiqinin. Kemudian. Wa huwa khairul hakimin. Wa huwa khairul hakimin. Kemudian. Pindah Pak. Ya, satu lagi ya. Jangan banyak-banyak. Oh, masih ada ke bawah. Hal ada. Mana? Hal ada. Nih, yang ini. Hal ataka hadisul azim. Neneknya jangan dibawa. Iya. Hal ataka hadisul junud. Hal ataka hadisul junud. Kemudian. Fir'auna fasamud. Bukan pasamud, wasamud. Fir'aun dan ke kaum Samud. Fir'auna wa samud. Fir'auna wa samud. Kemudian. Idza
waqa'atil waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah. Kemudian Laisa laisa liwaqa liwaq laisa liwaq lai- laisa liwaqa'atiha kadzibah. laisa liwaqatiha kadzibah Wal qamari wal qamari idza talaha. wal qamari idza talaha. Kemudian Wal ardi wa ma wal ardi wa ma wal ardi wa ma tahaha. wal ardi wa ma tahaha. Kemudian Pindah Pak. pindah. Alhamdulillah, satu lagi ya, udah lumayan nih. Ya. Sekarang padahal segini, oh apa disuntik tiap hari biar bagus baca Qur'annya ya. Gara-gara disuntik nih, alhamdulillah lancar. Iya, disuntik tiap hari deh, jadi biar. Jangan dong. Oh jangan ya. Iya, bukannya sehat malah mati yang ada ya. Kalau disuntik tiap hari mah. Ayo, ayo kemudian. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qamaru azim. Wal qamaru wal qamaru bihusbani. Wal qamaru bihusban. Jangan ada ni-nya. Wal qamaru bihusban. Saya juga bisa kayak Indah. Wal qamaru bihusban. Kakek-kakek. Ya, jangan bergetar. Wal qamaru bihusban. Ya. Wal qamaru bihusban. Kemudian Wa wada'al mizan. wa wada'al mizan. Fa'aktsaru fihal fasad. Yudha'afu lahumul azab. Yudha'afu lahumul adab. Kemudian watadhakuna wala tabakun. walanya panjang. Watadhakun. Watab jangan watod. Watab. Watod. Watab. Watod. Watod. Nanti kita banyak Watab susah ya. Watab. Watab iya. Watod. Watod baik. Watab. Watadhakuna wala tabakun. Watadhakuna wala tabkun. Zalikal nah itu Pak kho itu. Zalikal khi ya, ya bingung ya, bikin bingung. Ini numpuk lam kho. Zalikal khizyul azim. Zalikal khizyul azim. Zalikal khizyul azim. Kemudian Makithina fihi abad. Makithina fihi abada. Abada jangan abad. Abada. Makithina fihi abada. Fihi abada.
hal yastawiya hal yastawiyani mathala Hal yastawiyani mathala. Kemudian. wa huwa bil azim wa huwa bil ufuqul azim. Ufukil. Atasnya Pak, ufukil ya Pak. Oh iya. Wa huwa bil ufukil. Ya, sip. Nah, wa huwa bil ufuqil a'la wa huwa bil ufukil a'la. fahasyara fanada Fahasyara fanada. alam ya'tikum nadhir Alam ya'tikum nadir. wa huwal hakimul khabir Wa huwal hakimul khabir. azim Fartaqibhum fartaqibhum azim wastabir. fartaqibhum wastabir Fartaqibhum wastabir. Kedinginan kamu. Fartaqibhum wastabir. Jangan kedinginan atuh, udah bagus kok. fartaqibhum wastabir Wastabir. Gitu, kayak orang marah. Wastabir. fartaqibuhum wastabir Fartaqibhum. fartaqibuhum wastabir Wastabir. Iya. Fartaqibhum wastabir. Kemudian neneknya jangan dibawa kalau lagi ngaji ya. Bawa nenek. Ya. kahashimil muhtazir Pendek. Kahashimil muhtadir. kahashimil muhtazir Pendek. Muhtadir. kahashimil muhtazir Muhtadir. Pendek. kahashimil muhtazir Siapa namanya Suci? Di mana Singapura? Gitu kayak Judes ya. Karena di ujungnya nggak ada madnya gitu. Kemudian wa namariku masfufah wa namariku masfufah. wa Kemudian tawasaw bil marhamah wa tawasaw bil marhamah. Kemudian oh iya udah dulu ya. Alhamdulillah banyak kemajuan ya. ya. Gara-gara Sampai halaman berapa itu Pak? Gara-gara disuntik alhamdulillah sampai 10 nih tuh banyak sekali lumayan. Nanti 11 ya. Besok disuntik lagi, suntiknya suntik vitamin, jangan suntik obat. Jangan divaksin terus ya. Nanti divaksin terus Tinggal bukannya satu kali. Tinggal lagi satu kali Pak. udah 2 kali berarti? Belum. Karena sudah 3 kali biasanya. Oh, baru sampai 3 kali Pak ya? Iya katanya. Baru pertama nih. Baru pertama. Ya deh mudah-mudahan lancar ya, sehat. Ya, Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besok saya